Biyag Tita Pangasim din siyo, di na kami panawan kadagiti anak ta. Kasano kami lang ibati na kamin. Agpagpakasyak, kasyam nagiti duwang anak ta. Batanak dyan na. Naumakon kan ka. Kastamat tan ti ugalim. Makauman ti kastoy a sitwasyon ta. Awan lakit agapa ta. Kanayon nak ngapaan. Saan ka matabas-tapan, awan ti makagapo? Isa mawatan na kumamat ano gusto nga akong atak din siyo. Gapumatlay taramid mo. Basta ang sinatan. Di ka matanagan. Tanood dandun trabahok. Mang tagadakto iti suporta na kita anak ta. Ala, husto da ita na panagsangsangit mo, Gina, anak ko. Idi kalman ka pa ila akas ta. Di kan sapay na't naturugan. Apay naramid ni Densyo tikas di kada kami itanak mi. Sa anak mo ta nagkurang kankwana. Pasaray siyak pa yung tagtrabaho no kas di ngawan trabaho na. Nagagatak mati ko nak. Managayatak mat nga asawa. Nga mapay naramid na latatinang panaw kada kami. Addang arod sa balinaan. Uray kasano ti kinasaya at mga asawa. No talaga nauman kan ka ti asawa mo. Awan mabalin mo, anak ko. Nanang. Aklo na mo tigasat yung agiin na anak ko. Tano agsangsangit kalat tanakasta. Awan na saya at apagtungpalan nyo. Dagiti anak mo ti panunutem, tababasit dapay. Nagsakit ti barugong ko, nanang. Diyak sa kabailan nga aklunan da ito'y. Diyak to makamove on. Makamove on ka. Agkararag ka, anak ko. Ni Apo Diyos laeng ti makatulong ken ka itagundaway. Agpatibker ka, anak ko. Kabailam na ita. Amok anatibker ka a babae. Di ka agpaatiw itiriknam. Dawatem ti kaasi ti Diyos. Tapatyek adina kay baybayan kadagiti anak mo. Agyaman na, tasyak ti pinilim den siyo. Naumak nga minin iti ugali di asawak Surayda. Makaumat ti kanayon ang panagap-apa mi. Ikarit den siyo. Di kanto pulos apaan iti sidong ko. Ayaten kakit di iti kasta unay Agyaman ak Surayda. Kasta ti sapsapulak iti may sa babae. Tay makaawat kanyak. Day tay dinak ap-apain. Uray pa'y nga tasikan ti kadaksan nga asawa. Ayaten kanto na. Di kanto pulos apaan den siyo. Ha? Nagsurte akmutan takasken ka tinatumpungak Surayda. Uy, den siyo. Managayat. Ken man nakaawatak ngamin at tao. Umay kamanganan Agina. Nakapanimid kamutlat ta di taabay ti tawan anak ko. Nagluto ak iti paboritom asidaan. Adobo apusit. Umay kan, tainggawan ka iti kanam. Wano, yag ko dito yan ti kanam. Sana kamangan. Nagkutong ka na nako. Kita man mo talangam. Kasano ang maasikasom dagiti duwang anak mo no kastambala akan ayon. Amo ka maurnos minto matlaang ti amin nanang. Agbalinto ang naragsak ti pamilya mi. Agkukuyog kaminto asa nga pamilya ang mapanagpasyar. Ag-shopping, mangan itirwar, ag-swimming kasjay. Kompleton to ti pamilya mi. Agsublin iti mabiit ni Densyo. Di mo namnamaan da ita. Taadda ka nun sa baling asawa na anak ko. Apay ngayon tulok na marakrak ti pamilya mi. Nagkinari kami adi kami to agsinapulos. Agdanggay kami amang padakal kadagiti anak mi. Nga mapay ako kasto tinapasamak.
Ala, umay kamanganan. Tapagsaritaan tanto numadamdamaday tawan. Sana ka mangan. Agsakit ka no awan kargat atyan mo anak ko. Ala, umay kakit. Sana ka mangan kung naglangarudan. Di kay makawawat, Ay na. Di mo ibulang itagit ito gawa. Anak ko, manasahal. Kinunaklangarudan nga ibatin nga maapay ngayon nalamlata. Natangkan matidurin. Apay ngay akas dyan ni nanang, lola. Agsasaungawan mo't kasasauna. Ay, wan nga rod apok. Ikararagan tayo ni nanang iyo. Tapno agimbakan. Gapo iti ka papanunot na siguron dayta. Awanan ti puraw nga ulas. Nangisit aminan. Pati utang ko nabayadanan. Oray kasta ni nanang iyo. Respetuan nyo latawan. Agburburakan. Ipatag nyo lata. Ta makatulong dayta amang paimbag kan kuana. Ipakita yu apat-pat ganyon inanang yu, apo. Uwen, lola. Kaasimot nga rod ni nanang. Apay ngamin api manaw ni tatang, Ay, ala, di mon panunutan da kita, apo. Dikit di panunutam kat di panagadalyo. Tulungam kay ate Manaw mo. kayo dito yan. Adun ti saan amaaramid ni nanang Nagkakralan yu. dito Isu asurwo mon dagiti trabaho diti unag ti balaywan. Urew pa Tani, lang. no daduma, adumatan ti marikriknak iti bagi. Itulod ko dagiti anak ko iti pagadalan da nanang. Saanen, tamangan no ti laman maturturong mon. Siya kun ti mangitulod kadakwada anak ko. Siya ako, nanang. Diyak mabalin abaybay ang dagiti anak ko. Patpat dagiti anak ko. Siya kun kunakmet. Siya akong kunaklangarudan! Di kay makaw. Awat aya! Ha, ala, duatang arudan Gina. Agkukuyog tayon anak ko. Agawid tan Gina. Simre kan dalili kan ti adi na ijay classroom da. Agbati ak nanang. Dituyak ta urayak arumwarda. Mabayag pa'y asa darumwar. Uray, bantayak ida ta mga no alaan da ida. Diyak kayat atakawan da ti anak ko. Diyak kayat amaya dayuda. Alaan da. Awan mga lakadakwada. Adda! Mangmangag ko. Alaan da dagiti anak ko. Impanaw da ti amada. Kat isaruno da dagiti anak ko. Ipanaw da. Diyak kayat. Saan anak ko? Awan ti mangipanaw ka dagiti anak mo. Adda dagiti maestrada amang bambantay kadakwada. Agawid takit din. Dito yak ko naglangarudon! Di ka mo't makawawat nga bakit? Bantayak na kita anak ko! Kumusta ti check up mo, Surayda? Ay, awan lata. Agpapada amin ngayon baga ti doktor ang nagpa-check up. Talagang adda diferensya ti matres ko. Iso adyak mabaling ti agsi ko. Anya? Sorry din siya. Saan ka maipaayan iti anak? Ay, anya ngay nga rod. Awan mabalinta. Apay no alaam-laangan dagiti anak mo iti puderta. Tadata ti mang padakkel kadakwada. Saan lakit di nga umanugot ni Gina amaya dayon dagiti anak mi iti puder na? Adamat karbangam ka dagiti ubing. Taputot mo met ida. Padasa ka kasarita. Uray pagbingayan mi. Sagay sa kami ita anak mi. Wana, nga may mayat kumanudwadang alaam dito'y balay. Data ti mang padakkel kadakwada. Padasik to kasarita, Surayda. Kunada alima, walumat gayam. Grabe mat na diyang aklo, nagngisit di kiday na. Nanang, anyat mapaspasama ki ni Gina. Ay, naimbag man ta nakalagip ka nga imay din siya.
Ay, awanan. Mapukpukaw ng tilimbong ti panunot na. Anya. Ket, kasunod na kita anak mi. Ang mga nudinan maasikaso ita. As asikaswan na mutlat ta, nga uray kasta ti kasasaad na. Ilot-lotwan na ita. Wan ngam di tayo laan mo nanang. Ang mga no at dadiyo mapuutan nga ilalaok na itilutlutuan na. Ha? Iti kasta ka sa saad ni Gina. Dinan ka ba ilan nga si kaswanda kita anak minanang? Kan bakit kayo mutan? Nakapsot kayon. Iso ang saya at no alae kung dagit anak mi. Anya, ay sos, saan lakit di nga umanugot ni Gina iti day ta planom din siyo. Uray kasta ti jar ni Gina, amo na protektaran dagiti anak na. Kat no inal daw abang bantayan na ida iti pagadalan da. Urayon na aging gaama dismiss da iti malam. Basta alae kung dagiti anak minanang. Di mo basta alaan ida. Kasaritan pa'y nga umuna ni Gina. Kasano nga rod ang makasarita ka na imbag. Kat kastamot ti kasasaad na. Saan nga iti amin agundaway kat narigat a kasarita ti anak ko. Maawatan na mo't ti maibagakan ko na no daduma. Iso apang nga asim din siyo. Kasaritan pa'y nga umuna ti anak ko. Saan? Apay nga alam na gitanak ko. Awan karbungam. Kanapay nga daka ditoy. Di mo't inasawa da kan ti sa balay. Pumanaw kan, nalipatan da kan. Gina, kaya't kayo atulungan. Kaya't ko ama ipaayan itinapinta sa masakbayan dagitan nakta. Iso apang asim. Palubusam ida sumurot kanyak. Di ka madanagan, tadyak ida baybayan. Saan? Anak ko! Sa dino dayan nyo! Umay kayo! Aglampang tayo! Darasan nyo! Ay, aglampang kayo anak ko! Kung aktumot kan ka adi na palubusan, agwalalakit iday ta. San ang mabalhin nga iso ti masurot nanang? Dinan ka ba ilan at ripatwan dagiti anak mi? Takas jay kat nga rod ti kasasaad nan. Iso amayat man kan saan? Alaak dagiti anak mi nanang. Alan anak ko, aggunay kan. Mapmapanan ti oras. Tatang, jak kaya tapanawan ni nanang. Saan ko maanatangkan ti ulom lili? Alakit din, mapantan. Ura agbatin di adim. Ta nagpupukdan iti silid. Di na kayon kabailan nga si kaswan ti inayo. Isa sumurot kan kanyak. Awanan ba hindi dya lalaki? Agtatakaw! Tinakaw na ni Lily! Ala, saan abali taadapay nilila nga anak mo? Agbantay kayo di tiruar nanang. Ang mga nagsubli na dyan lalaki, itaray naman ang nilila. Agawan naman ang anak ko. Saan? Siyak ti makaamu anak ko. Awan ti makaagaw iti anak mo kun ka. Ala, husto day ta na panagsangsangit mo, Lili. Awan na pintas ang masakbayam, nagtalinaid ka iti puder ti inam. Naimbag dito'y, tamaitad amin akasapulam. Kakasimat ni nanang. Huston ko nakmed, di mon sangitan dya inam. Anya ka kadi. Ala, baybay amlaan nga agsangit din siya. Gagangin na lang ti kasta adyar na. Tadamo na ti maisina iti inana. Ngamkas iti imbaga ti amam, Lili. Itad mi amin nakasapulam. Di da kabaybayan. Apay, saan pa'y anariing nilila anak ko? Aldawan, maladaw iti klase na. Sana rumwar ni Lila. Adamang itaray kun ko na. Agyan lang dito unag. Anya, apay ngay, kasanon ti panagadal na. Sana nga giskwela. Adanangag ko. Alaan da kanon ni Lila. Iso bantayak. Inlak ko na dagiti tawa kan ridaw iti silid me. Jak parwaran da anak ko. Ilamang ko kano. Gina, awan mangitaray kan kwa na anak ko. Bantayang manen ay ijay pagadalan da. Ay saan? Agyan lang dito ti anak ko. Jak irwaran. Ala, rumor kayo dito silid. Ilak ko manon. Ay na, nakubungan at ito'y silidyo. Awan angin asumrek.
Lukatam titawa Saan? Sumrek na itagtatakaw. Dangranda ta anak ko. Alala, pumanaw kayon. Darasan nyo. Lily! Lily! Umay ka man! Apay ka din, Nana. Anya mati kastoy apa naging inaw mon? Kita man mati trabaho? Ay, sorry, Nana. Ala, dublem amin ta ininawam. Jak kayat ti parparaw-paw at trabaho. Ano tawon mon? Ngam di mo pa ilaan mo ti aginaw? Ala, agunay kan. Uwan, Nana. Ikarka kami ng ditidak kalabag dagiti kawas ko. Tapumanaw akong dito inton parbangon. Ison tumetla na kauyuyong da kanyak. Nangruna ni Nana Surayda. Ididamo lang nga nasingpet. Parigatan nakpay ti trabaho. Uri kasangsangpet ko nagkapumanipo di jay pagadalan. Paglabaan na kiti nagdadakkel nga ulos. At data, naikarga ko nagiti gargaret ko dito eh. Aglibasak inton parbangon. Lola, adakon. Ay na, agyaman na akta nakapasyar ka po. Asino ti kadwam nga imay. Awan, si Syaklaeng tanaglibas sa kijibalay da tatang. Anya, Ape anak kayda kayo. Agsakit kayo kadi. Madlaw pa anak kapsut kayo. wan nga rod. Trangkason sa da ito'y. Agimbagak tumot laeng. Ayan da nanang kanti kapsat ko. Adada ijay sileta. Ingka kitaan ida ijayen, apo. Nanang, kumusta kayon? Shh! Di ka natagari. Addag tatakaw. Adda traidor a tao. Kumusta kayon? Ape nagsip nga dito si Ledyo. Shh! Di ka natagari ko nakmut. Ayan ti kapsat ko ngay, nanang. Manang Lily? Ha? Lila, ape anak kakumot kay tiulis. Mabutangak manang. Kuna ni nanang, adda ka numang kidnap kanya. Anya, sana pudno dayta. Bumangon ka ditan. Baybayam takabsat mo. Paglumangam, alaad da. Mabit lang talo katak titawa. Ay isan, di ka kadi makawawat. Alaan dato'y adim ko naklangarudon. Ikakitag bantay jirwar. Bantayam no adda umay ngagtakaw. Naglokomat day dya alilin. Naglibasan. Sigurado ang nagawid day dya itaayang tinana. Inaksukunan. Bye-bye amon. Isuntumot la parparaw-paw ti trabaho na. Ha? Katulong laangan ti alaan na. Tamakatulong pa'y kadat na. Sir, naimbag nga oras yo. Mabalin ka ditag patulong kada kayo. Ha? Anya day dya iha? Da kayo nga mintimbagada nga asit ka kapag patulungak, sir. Agpakpakaasiak. Kaya't ko nga ipaagas tinak nga mawan kwarta nga aramatak, sir. Ha? Apa tinam? Napukaw na nga mintilimbong ti panunot na. Nakakulong lang iji silid na. Pati ti kapsat ko, ikulkulong na. Anya? Apay? Awan sa bali akadwayo ijabalayo? Adda ni Lolak, ngam nakapsut tag sakit. Awan pagpaagas na. Anya? Kasi kay mo't nga ron. O sige. Naumayak to ijabalayo. Kita ti sitwasyon nyo, balasan ko. Sa dinong nga iti pangipanandakin ni nanang manang. Ipaagas da, ading. Duada ka dikin ni Lola nga ipaagas da.
Wen, ipaagas da kanupay nga umuna ni Lola. Tapno adamang kadwakan ni Nanang. Kaasi damat nga rod amanang. Naimbaglakit din Dadajebak ng anang tulong kadakwada. Isu nga minti imbagada nga asit ka kapag patulungan. Nasingpet ka no dayjay. Tama nagtulong kadagiti na kurapay akas kada tayo. Duduatan dito'y balay. Amangan no umay manan ni tatang. Kat alaan na ka. Urean niya't mapaspasamak. Jak kayatan ti sumurot kadakwada ading ko. Awalan ti rumba nga pagdanagan nyo iti inayo. Tamadaman ti pan nakapaagas na. Agyaman nak, sir. Kaya't nakasaritak matan ni lulayo. Masyanak kada kayo. Iso at siyak timang paadal kada kayon ngagkabsat. Ha? Ay, agyaman kami unay, sir. Basta tarimaanan nyo ti panagadal yawan. Wan, sir. Kat agyaman kami manan. Agyaman tayo iti Diyos, tanaimbagan ka, Gina, anak ko. Nanang, Ngam ituloy mo latad iti agas mo, wan. Di mo liwayan ti agtumar. wan, nanang. Agyaman kami unay iti ado atulong iyo, sir. Awan ang yaman na, manang. Kasano, Gina? Kabailamon, tagtrabaho? At pangisarkakin ka trabaho no kayat mo. Tapno saan ka amaburyong dito'y balayo? Alaman nga rod, sir. Tapno adda pagadal dagiti anak ko. Di mon pakadanagan dagiti anak mo. Tas siya kung ti makaam mo iti pag-eskwela da. Isulder ko amin. Ha? Ti sweldom to amat gadam. Gastusan nyo dito'y balayo. Kan paggatang mumatan iti agas mo. Nakastrukan iti trabaho, manang. Wan, Lila. Kamaudyanan na. Adan trabaho kading. Sumarunukan tumat. Ay, congrats, amanang. Ay na, kablawan da ka anak ko. Naragsak kami para kan ka. Ay na, kasla kaano laeng idibabasit kayo. Ita, babalasang kayo. Nakalpas kayo pa yun iti panagadalyo. Dakkel ti utang tayo anay anakam ka ni Sir Alfred. Wan apo, iso amapan kayon to ijay balayda. Taing kay agpasalamat kan kuana. Apay pinanawan nakmeten, Surayda. Asino pa'y itantikad kadwak, taimbati nakmeten. Tata Densyo, tangay awanan niyan ti Surayda. Rugyang matantagimpake. Ha? Apay Jano. Da kami ti kabagyan na anti. Kaanakan na. Siyak ti binilin da mamay di abroad ang mga sikaso di ti balay anapanawan na anti. Ha? Balay da ngagkakapsat da ito. Iso na may tabo na anti. Pumano kamatan. Tasaan kayo nagkasar kin anti. Anya. Naimbag nga oras mo, anak ko. Tatang, Mabalinti umay. Umayak kumagkid daw iti pamakawan ka dayo. ala, sumrag kayo. Agyamanak. At nakaditi kapsat mo, ganti inayo. Kumusta kayon? Nasaya at matlat ta. Ala, mabit lang ta ayabak da nanang. Pakawanan nak ko, Margina. Agparinto mga kiti sangwanam. Amok nga do tinagkurangak kan nagbasulak kan ka. Kata kayo kadakit anak ta. Iso pagawanan nak ko, ma. Kaya't ko asulitan tinagkurangak kata kayo.
Ala, tumakder ka. Kandi kang sangit ta mailuyusak. Pagbabawyak kami tinaramid ko. Ti panang panaw ko kada kayo nga gina. Awatin na kumamanin. Tapos na masulit at tinagkurangag. Ay, kasaritam na giti anak mo. Isuda ti mangedeng iti dayta densyo. Saan asyak? Si Kalila, anyat makunam. Tano siya, uray saan ko man. Oray siyak manang. Ninanang ano, anyat pangedeng na. No anyat desisyon nyo anak ko. Isu ti masurot. Total, nabayagan na napukaw ti panagayat ko iti amayo. Gapo iti inaramid na. Isu ano awatan nyo man kan saan. Ayos latta kanyak, anak ko. Nakasaganak amang sulnit iti nagkurangak kada kayo, anak ko. Itatadadakkel kami. Addan trabaho mi. Sa kayo kundi subli kada kami. Anak ko. Lading itak na may bagbagak ti kastoy itatatang. May palagip lang amin tinapalabas. Awan na saya at nga imbunga ti panangpanaw yu kada kami. Napukaw ti limbong ti panunot ni nanang. Gapo iti inaramid yu. Pagbabawyak dahil sa anak ko. Nuda kami ti agdesisyon kini Manang Lili. Uray saan da kayon nga awaten dito'y balay. Ngam gapot na amada kayo latta. Da kayo tinagtaudan mi nga agkabsat. Ala, awaten da kayo. Ikarigatan mi alipaten tinapalabas. Agyaman anak ko. Kadak tumauma. Agkid daw iti pamakawan kada kayo. Biyag ti tao. Sinaam day di alalaki, Christine. Tano di mo sinaan, nasaysaya at lang agsardeng kan nga agatal. Mama, ay ayatag ni Ronald. Makauray day taiha. Adal pa'y ti unaem a panunutan, Christine. Ubing ka pa'y. Mama, Agpili ka. Adal wenno day jay a Ronald. Aso inong artipilyam, love? syempre si ka Ronald. Ay ayatan ka. Diyak kaya ti maisinakan ka. Oh, agyaman ak. Kasano? Agtaray ta ka din? Wana, makamuditan. Mama, awanin dagiti kawas ni Christine ijay kabinet na. Wah, talaga natanggan ti ulo day ti akabsat mo doon na. Sukir a talaga. Napananangatan, Mama. Sa dino pa'y kuma. Simurotan a iti dayjay a lalaki. Sayang ti panagadal na, Mama. Mas pinili na ti boyfriend na, ngam tinapintas a masakbayan na. Bye-bye amno kasta ti kayat na. Ay na, talaga pagpungpung tuutan nak dayjay akabsat mo. Anong santang tagabang iti pagnadanta iti sentro, Christine? Wan Ronald, basta kadwa ka. Diyak kaya ti mayadayukan ka. Kasta akmat ka, Christine. Ngam, kasanong ti panagadal mo? Naimbag kanyak. Kapag tuluyan daklat tang ag-eskwela da mamakin papa. No siyak, diyak kaya ti mang namnamag ka ni mama. Ipakita ka kabaula kapagadalan ti bagik, nga uray sandak at tulungan. Christine, Ikarigata kapagadalan ti bagik Ronald. Ngamin, talaga akayat ko ti makalpas iti panagadal ko. sikati maka mo, Christine. Ngam, awan may ipanamnama katulong ko ken ka. Ta, agpadatamat nga agad adal pa'y lang. Makan lang, kan abang ta dito iti maikarik a mailibre ken ka. Ngam no, ti pag-tuition mo,
Jack may panamnama. Sige, okay lang ang. Mawatak mat kiti, Ronald. Ado ti pamuspusan. Siyak ti makaammo iti dayta. Hello, Christine. Ayan mo. Dito'y dagusmi ka ni Ronald, manang. Anya? Nukas na. Talaga nagden na kayon itinobyom? Wen, manang? Ala, kasanon nga iti panagadal mo ading ko. Sayang tinarugyam. Di ka madanagan. Makalpasak late ti panagadal ko nga oray saan nakatulungan ni mama. Anya? Agawid ka nga minan. Ituloy mo ti agadal. Agawid akman kun saan. Ituloy ko lata ti panagadal ko, manang. Pangalaam nga rod iti pag-iskwelam. Ado ti pamuspusan. Problemak daytan. Christine. Isong ibagam ka ni mama, tauray di nakpagadalan. Kabala kapagadalan ti bagik. Amok nga minakaguran ako ni mama, gapoy ti naramid ko. Agsarita kayo kin ni mama. Agpakumbaba ka ading ko. Tapno pagadalan na kalat na. Nga uray kasta ti inaramid mo. Ay, saanan manang? No di na kun kaya tatulungan, di salaan. Anya? In black nak Jacobsat mo. Iso adyak makunta. Binagbagaak, mama. Ngam na nga to at talaga ti pride na. Saan na kano nakasapulan ti tulong yo? Taam muna ang napagura na kayon. Kayat ko kumangarod na makasarita. Tapag tuluyag latang ag-eskwela. Ngam in black nak matan. Nangato ti pride na, mama. Di na kano kasapulan ti tulong yo ken kwa na. Takabailan na kano ang pagadalan ti bagina. Hala, palugod ang tanuan niya ti kayat ng arabidan. Jakmat agsarday amang bagbagakan kwa na. Ngam talaga anatangkan ti ulo na. Talaga asabali ti ugali na. Nangato ti purwana. Estudyante pa'y laeng ngam madlawan anang ato ti purwana. Kasanun tulangatan no maisan a professional. Ay, ngam sapay lakuma tasaan. Nagkapuam, Ronald. Ijay balay. Napan ko yung nalat ipagbayad tayo ti abang ta. Nasaya at mat, tane. Damdamagan da iti ti abang ta. Ala, inka nga rod iti den, love. Nasayaan mo at dan pagbayad yo, Kristen. At ang amin pangusarang kay di kwarta. Pasensya kayon, no kanayon ang madilay ti abang mi, Tata Fredo. Okay lang. Aywan. Ang may masaka ka di manang? Rimor jay novyo? Wan, Tata. Napan nag-eskwela. Sika, di ka giskwela? Nagsardangak pa'y. Awan nga min kwarta busbusot, Tata. Apay, di nakatulungan jay novyo? Saan tagad adal pa'y laeng? No makalpas to siguro iti panagadal na, mabalin at tulungan nakto. Kaanong to pa'y ngay? Mapapalan ti tawon doon ah. Sayang, di mapalabas at tawon ang may standby ka. Wan nga rod, Tata. Ngam awan mo't pangalaki ti pag-eskwelak. Nagtalawak namin iji balay mi. Ta sana kaya ti inak ti kaadat nobyok. Anya, kahit mo tagtrabaho, tapno makaurnong ka iti pag-atal mo. Anya trabaho, Tata? Para linis, kan para loto. Kan para labamot na. Sa dino? Dito'y balay ko. Pimanaw nga minang tibabaunan. Dak pa'y nakasapol iti kasukat na. Ay, o sige, kayat ko, Tata. Istambayak matla ita, isong agtrabaho aklangan. O sige nga ron, mangrugi kan inton bigat. Antakin ka, no kaya mo tagkatulong, Christine. Amangan mo di mo kabayla. Kabalak, saan mo't ang narigat ti trabaho iti balay? Alang nga rod, sikat makaam mo, love. Apaman amalpasak nga aglaba. Agdalusak ton diti balay da Tata Fredo. Tapno makainanaa ka masapa. Ay, nagrigat gayam tagbalin ababaunan. Ngam, anusak tapno makaurnungak.
Kat maipakita ka ni mama akabaulak tagbiag nga uri awana kiti puder na. Tulungan kan maglaba, Christine. Ha? Ay, saan ang tata? Nakababain mat. Masya na kamin ken ka. Kaslasan ka na iruwami ti trabaho. Kan saan mo bagay tagbali na babaw dan. Ngamin, nakapimpintas ka. Ha? Amom, nag-asa ti nobyo ngayon ka. Ngamin, nagagat ka na pintas ka. Ha? Ni? Apeng inig ka ma'am ti imak, Tata Fredo. Christine, nagpintas ka. Jack ilibak. Damo pa ilapan na kita ken ka. Agayat akong ken ka. Adan nobyo, Tata. Saan ko maasyak Ipaay ko amin nakasapulam. Di matkat mo ti makaadal. Siyak, timbang paadal ken ka. Nulakin dit umanugot ka ang makirelasyon kanya. Saan ka nga apuraan ang mga klon kanya, Christine? Ikan nga itugundaway mo panunod. Kat agbalin kanto ang naragsak no makirelasyon ka kanya. Ngamin, itad ko amin ang kasapula. Pagadalin ka. Ikan ka iti kwartam. Kan ipahay ko amin akid dawam. Basta kabaglak-lakid di nga ipahay, Christine. Christine, apa hindi ka makain na? Balikid ka, balikid. Di ka kadipay makatulog. Saan nga ron, Ronald? Anda ngamin pampanunutak. Anya ti pampanunutan? Kaya't ko tagtuloy nga ag-eskwela. Anya? Apay, agsublikan ka ni mamam? Pagkadalin na kakadimanan? Saan? Pagadalag ti bagik. Anya? Kinasaritan nak ngamin ni Tata Fredo. No kayat ko kano nga ituloy ti ag-eskwela. Mabalin nak kano atulungan. Basta ikarok, babaan ti panagkatulong ko kankwana. Ang mga namarigatan ka. Saan? Kabaulak. Nalakalaang dayta. Gatat, adakin ka, Christine. Ngam namarigatan ka. Oresan pa ilahan. Kabaulak ko nakmat. Promise. Ay, masayangan nak ngamin iti aldaw nga aglabas sa may istambayak. Iso nga'y karigatak tagtuloy nga ag-eskwela, Ronald. Rimuaran dyan, nobyong. Wan, Tata. Ano kas na? Agmay masaka manan di tatagusyo. Wan, Tata. Kaya kasano? Nakapanunod ka? Wan, Tata Fredo. Anyat pangadang mo? Umanugutak iti singasing yu. Nasayat mat, Christine. Para itinapinta sa masakbayan na ito. Basta, di nak kumaag-agawan ka ni Ronald, Tata. Ngamin ay ayatag unay tinobyok. Ha? Ay. Ala, awan problema iti dayta. Basta agtungpal kay ti amin na kayat ko, okay? Wen, Tata Fredo. Tinakunawagan iti tata. Agayan ayatan, Christine. Fredo, wanam kanya ko. Wano, Fred no iso. Ha? No kahit mo tiagin roll, ikan ka niti kwarta. Sige. Aginroll ako iti kabiitan apanawan, Tata. Ay, Fredo. Okay nga, Rod. Mabit lang. Tayo nakalayan ti kwarta. Fredo, mapana kundi tadagusmi. Amang ano sumangpata ni Ronald. Madamdama pa eh. Nasama pa, Christine. Pangaasim, tadi mo pa'y ukasan tinairot nga rakok ko gan ka. Amang ano sumangpata ni Ronald. Nasapa pa'y kunakmat. Madamdama pa eh. Kaya't ka pa'y nga arakupan, Christine. Ha? Di ka madanagan. Tanayunak ti kwarta nga itad ko gan ka. Ikan kan tumalan intong sa marono. Amang ano maibus ti kwarta. Saan?
ado ti pagsapulak. Isu nga ado ti pagingkamak. Fredo, Inkanto gumatang iti kagawa ama. Napinda sa kawas, bag, sapatos, kanta dumay. Ano kaya mo, kuyugan ka shopping? ay isanan. Ang mga no da makakita ka data. Kat ipulong da ka ni Ronald. Sige. Di ka mabali na pilitan, no di mo kaya, Christine. Agawid na, Christine, ha? Papayaban nak ni mama. Ikan nak siguro iti kwarta. O sige, Ronald. Aganad kay ti panagawid mo, ha? Kaano ti sublim? Ito mo minsan na bigat. Taon klase no bigat. O sige. Pasensya ka na. Tadi ka may kuyog gagawid, Christine. Ngamin, saan nga mo dagiti dadakkel ko ti may papan kita ta? Ti amuda kat nabayagan na sininahan ka. Kan didam mo, nagdintin na tagayang dito boarding house. Okay laeng. Maawatak, Ronald. Aywan, nangalam di ta pantalon kan sapatos mo. Kabarbarumat. Kwa, ginatang ni mama. Regalo na kanya. Kasta? Pasensyakan. Tadi ka maigatangan iti kagawaan. Di dakmat ngamin ikan iti ado kwarta. Allowance ko lang kan pag-abang tatit iti da kanya. Awan problema, Ronald. Makagatangak tumot laeng no makaurnungak. At iti bayad ti abang ta, Christine. Ingag bayadan kini Tata Fredo. Apay nga itakal asim mangpet. Naglangan kan iti klasem ita nga aldaw At ang amin inaramid ko di balay. Ingkay iti dende ti abang ta. Awan ka di babaim, Ronald? Ne, apay akas ta ti damdamaga. Apay ko mga babae, si kala hindi etek. Sigurado ka? Well, apay akas ta ka. Saan ka matasigot akas ta? Di nakmat pagat-atapan iti madidi. Awan panggap po magatap iti dakas kanya, Christine. Taawan nagbaliwak ken ka, love. Nabara akanayon ti panagayat ko ken ka. Idulin mo dito, kwarta. Tamani po dito. Saan kayon nga agbayad iti abang yo, Christine? Anya? Sigurado ka, Fredo? Well, libre. Ti pagnagdan nyo dito balay ko. Agyaman ak nga rod no kasta. Aywan, remote ka din ni Ronald? Wan, nasapa arimwar. Tamasapa ti klase na ita. Sige, anya nga oras ti klase? Alas 10 pa'y. O sige, tayo itulnog ka ni pagkatalan nyo. Di ka matalangan. Awan makakita ken ka iti nagtilugan ko. Tatinted ti tawa tilugan ko. O sige, makamu ka, Fredo. I love you, Christine. Sige, tayo nakagdigusan, Fredo. Mama, pangikabilak ka dagiti gamit ni Christine. May ibasuran sa amat din dagiti daduma. Di nansan usaran dagito eh. Ay saan adon di mo ipalang dagita. Tama nga no sa pulan na ito no agawid. Ay, kaano nga tanga agawid ti kabsat ko, mama? Patsak nga agawid tumatlang na itchay. Kailiw ko hindi kapsat mo. Saan ka di ngay mawawakan ka? Saan, mama? Jakmat makontak. Ay, sapay kumata na saya at ti kasasaad na. No kumata agawid, awatak matkat. Pagtuluyak nga giskwela, no kayat namanan ti agadal. Awan ka diti plano nga agawid iti balayo, Christine? Anda, ngam saan pa'y lang ita, Ronald? Agawid akto no nakalpasa ko iti panagadal ko. Sigurado, agdanda nag-itantiinam ken ka. Kastamot ng tikapsat mo. No naawatan dak kuma, di saan na kumapimanaw iti balay. Basol tamad laang no apay nagtalawak. Di dak maawatan. Nang runa ni mama. Ay, nagdalanan na mati kastoy. Nagayat mat idi ka ubingan na pay laang. Ngam no apay adi na ta maawatan. Ala, di mo pala panunutan ti lang. Taamangan mo, ma-stress ka lang.
Ang dawag ko. Ni Tata Fredo. Hello? Sige, Tata. Umayan. Bye. Anyat imbaga ni Tata Fredo. Anda ka nung matitod na. Mabit lang ha. Inakalaan. Ni, agin inom ka matkayam, Fredo. Juan, pagpalabasan iti oras. Ala, agtukaw ka, Christine. Anyat ibagam. Ibagam kumantag subliak matla dagos ti tadagos mi ni Ronald. Basta agtukaw ka. Kat ka makasirita. Mailiwa ka makinistoryakan ka. Fredo, amangan numakadlaw ni Ronald. Ayabam tinobyom nito eh. Tapno awan ti pagdandanagam. Anya? Alan, ayabamon. Tagsango kaming agsyat. Urayan kayo. Agguluak no di kagtung politikahat ko, Christine. Sa bali ka makaungat. Abi akas tamat ng tibagbagam. Makapasakit nga mintirik nater aramidam. Basta gisawo ka, Ronald. Awan lakit, Ronald. Iparubam launay kanya ka napat patengawang dahi siya lalaking am siya. Ha? Abay, ikat katangan na kahit ikagawam. Laglagi pa nga abang lang kan makan ti libre na kan ka. Ado nga amang ti may itag ko kwarta kan ka ngam tayo siya lalaki. Fredo, ibuy-buy mo ka din dagitit itad mo akwarta kanyak. Saan? Ipalpalagip ko lang. Tapno ammom tagpreno nagsaw ka. Itamat ba sita? No adda masakitang iti isawang mo no awan. Aklo na, Christine. Agi mo na. Pagi mo na kudadya, Ronald. Iso pang asim ta sinamon. Anya, sana mabalin. Diyak ka pa ulan na sinaan tinobyok. Ay ayatag ni Ronald. Christine. Kan may sakbay nga inaklon ka. Sigudan nga amo mga adan nobyok. Kan ako nampay nga okay lang kan ka. Nga Houston! Pangasim. Di mo dagdagan ti pan nakapasakit ko. Sorry. Gamjak gayam kabailan nga adda kay nagaw ko kan ka. Kaya't ka bukudan, Christine. Lading itak. Ngam ni Ronald ti ay ayatak. Kasanwak ngayon ah. Saan ka nga'y ayatan, Fredo? Amom ti makagapuno apay anak relasyon akan ka? Abay, nila ka di masusuro nga yatin. At doon akin na imbag timparik na kan ka. Yung talaga kasi adi nakmayat, Christine. Ay, ayatin ka, Christine. No di mo kaya't nga agsinat ha? Di mo pakibiyangan ni Ronald. Ngam no ko na mapagimunam. Kayat mo na sinaak ni Ronald. Lading itak. Ngam na saysaya at lang agsinatan, Fredo. Saan? Di nakasinaan, Christine. Napatag ka una yan itibiyag ko. Daglakit di ka ba na mapukaw ka kanya? No kasta nga rod awatem ti sitwasyon ta. Di na kami pakibiyangan itinobyok. Awan mat siguro ti makunam kanyak. Tar aramidak mat amin apagayatam. Narabyan ka manan iti ayan ni Tata Fredo, Christine. Ayat inaramid mo ijay. Agwa, nagdalusak kan naglabaak. Kunam na adala itad na. Ngam pinagtrabaho na kamatgayam. Ada nga min na ipagkana kanyak. No kaya't ko kano nga ituloy ti panagadal ko. Tulungan nak. Basta agtrabaho ak di tabalay na. Kan na ko nanapay alibre ka nun ti panagnaid ta di ti balay na. Anya? Agpaiso? Nagsingpat matay? Wan nga ron. Isong agenroll akon. Kat iso ka nun ti makaamong agbayad iti tuition fee. Agsingsingpat nga nga, Christina. Tapno saan amang tulong ken ka? Ken tapno libre ka na yun ti abang tatitoy. Kumusta ti panagadal mo, Christine? Nasaya at mat. Umadanin ti panaglapas da ito a semestre. Agadal kang haruda na imbag.
Tapno makaturpos ka. Wen, katagyaman na kititulong mo. Awan nyaman na. Christine, mabaling ka di dito balay ti pagturo gamita? Ako, ang mga numakadlaw ni Ronald. Ibaga, mamapan ka itayan ti kayo mo. Kaya't kagami na makalanglang ang mga rabi dito balay. Tainton bigat, ikan ka manan ti kwartam. Sige. Padasat nagpakada ka ni Ronald. Apag iso nga ron pa panam, Christine. Tadamot pa panak. Sa dino, Kwa, ije balay ti barkada. Kasangay na ngamin ita. Ay ayaban nak. Umyanak ijayan. anya? Sige nga, Rod. Basta masapa ka nga gawin din doon bigat, ha? When, love? Ronald, aldawan. Ape, adi ka pila bumangon. Intagi skwelan. Ay, Jack, samarak, love. Adun tilangan ko. Gan, adun ti bagsak ko. Iso masaduta kon. Anya? Ape ngay. Asa na bali? Tagad-adal ka matan. Anya? Ora, Jack, makaadal. Basta makaadal ka. Okay tayo tan. At least, adamay sa makaturpos ka tata. Gamsayang ti panawan. Kandi mat adara paap mo ikibiyag. Masaduta kon, Christine. Isa si kalabtan tag-eskwela. Pamalawa mo day dya, Ronald. Tad di magaya mo nag-isa eskwela. Di mo timbaga ka di mo pakibiyangan ni Ronald. Ah, Tilang may papan ka data ti pakibiyangam. Bye-bye am ni Ronald. Kahit mga rod asikan to timang biyag ken kuana. Inton adang trabaho. Okay lang ang kanyak data. Basta saan kami nga agsina. Agawid akon, tanagatang kunting gagarak di ti plaza. Bye, honey. I love you. Bye. I love you. Ni Ronald tay jaya. Ti awanan pa in. Sino di babae ngay nagkamit ti bibig? Awan! Kayim ko lang day, Jay. Ulpad! Alay ko. Di lang basta kabil-kabilin na Ronald! Kita ka man langan, makapawan kay Triganas! Ronald! Mabit lang! Ronald! Nasayata nagawid ka. Ape, adi ka nagawid ni Rabi Ronald. Napanam. Kabisi kay tidaran ko. Nangan ka din. Nakaluto akon. Igawan ka tamangan ka. Imayak. Tapno may ko alahin dagiti kawas ko. Tapo manawak dito yan. Anya ka din daytang ibagbagam. Di na kumamot panawan Agsinatan! Tasaan akong anaragsak iti tanam. Wan! Tadat sa bali ang babaem! Wen! Ata! Kat nasingsingpet nga dayon ni Laningam si ka. Ken kang runaan iti amin. Ato ti kwartana. Ania! Apa nakaramid ni Ronald ti kastoy kanyak. Di ka nagsangit, Christine. Di mo sangit ang dawan serbil na tao. Nabayag bagaya man ngal alilawan na kadayja tao. Ijak ni namnama ti kastoy karamidan na kanyak, Fredo. Nagsakit. Ala, nagsangir ka dito, bakak. Addaak ang mga lingay kan ka, Christine. Addaak ang mga ayat unay kan ka. Ay ayatan ka, Christine. Agawid akin si balay. Takailiw kong damamakan manang ko. Kuyugan ka. Sana na ang batikan pangasim. Agsubli akon kada mama. Total, nagsina kami imatan ka ni Ronald. Jakon kaya tasublian ni Fredo. Jakon kasapulan ti kwartana. Tagsubli akon kada mama. Kat ni mama timang paadal kanyak. Ay, kumusta nga tamat ang damamakan ti kabsat ko. Nabayagan na jak nakit-kita ka nakasarsarita ida. Kailiw ko idan. Ani, nakasangputak mo't kaya man. Para! Dito yakon!
Nasaya at tanagawid ka. Diyak amo ti pang kontakakan ka. Iso adyak na ibagbagati ka sa saad ni mama. Apay akas tamatan ni mama. Nakadalitan ti inata, Christine. Saanan ang makasaw. Taparalisadon ti bagina. Anyan. Mama, pagkawanan na kuma. Sorry no pinanawan kayo. Patpatgan kayo unay. Saan ako na makatrabaho? Tabang bantayak ni mama, Christine. Naibusan ti kwarta ni mama. Pinagpapaagas na. Manang, Sika, kumusta ka matan? Kumusta kayon kini Ronald? awanan manang. Nagsina kami. Pinanawan na kun. Tain sukat na kun iti sa bali. Anya? Iso nga agsubli akon kada kayo manang. Ngam, Jack lang pagarup akas to'y gaya man ti kasasaad ni mama. Agsubli ak iti syudad tay nakituloy ti agiskwela manang. No kasta, intuloy mo ti panagadal mo. Uwan manang. Nangalang iti kwartam. Kwa. Agtrab-trabaho ak bayat ti panagiskwelak. Nasaya at no kasta, tani, di ka pala matulungan. Tanagsardengak ang nagtrabaho. Oh, agyaman na ka. Lagsubli ka kanya. Kaya, kumusta da, mama? Nakadalitan ti inak, Fredo. Saan na makakunail? Anya? Masapol ang makalpasak iti panagadal ko. Awanan kwarta ni mama apagadal ko. Iso atulungan na kumalata para iti panagadal ko, Fredo. Kastama ta talaga, tararamidag saan. Nagkulang amin ngagsardeng kang agiskwela. Agyaman ako, Nay. Makatawon lang ang turayan agturpos kan. Uwen, kat anusan nakapagadalan, tagsubali taktukan ka, Fredo. Baro ano meron ti mawawag ka? Sino nga tada ito eh? Hello? Hello, Christine. Kumusta ka? Ni Ronald ito eh. Ha? Apay ngay mawag ka. Anyat masapul mo. Christine, sorry. Pagawanan ako, ma. Agsinublian ta ko man. Agsinublian ta. Kalpasan na. Lukwan naktumanan. Isukat naktumanan. Love ka lang ta, Christine. Agkita ta ko, ma. Ha? Kaili ko na yan. Please, agkita ta. Kahit ka makasarita iti personal. Sige. Sa dino ti pagkitaan ta. Papanam, Christine. Malama na. Kwa, andalamapan ko gatangan ni J. Plaza, Fredo. Agsubliak matladagos. Itulnog ka. Ay sanan. Agsubliak matladagos kunak. Promise. May liwa ko na yun ka, Christine. I love you. Apa yan naramit mo ti kastsikan niya, Ronald. No amumla ko mano kasano ti pan nakapasakit ko. Ala, pakawalan ako, Christine. Sorry. Kat, anya ti planom ita. Nagsina kayon iti dayja alani. Saan ba'y? Diyak masinahan na iti. Taidil-dil na ti bagi na kanya. Anya, apay nga ro na nagsarak ta. Kunak man nagsinublian ta. Katuan man. Ngamin, si Kati mas love ko. Nang namnamak man lang na marunusan ti amin kadata. Ngam di kay pa'y matgayam nagsinay ti babaim. Sana bale, tasan kami pa nagkasal. No talaga, adata tinaikarit itunggal maysa. Agsabat tulak talaga iti dalan ta, Christine. Kalpasan na iti pa nagsarak ta. Agawid ako manin ni balay dalani. Anya? Ti awanan pa in a lalaki. Tsak manan makontak ti cellphone na. Kanuray na kiti account na iti social media. Tsak makontak. Awanan pa in a talaga na ti Ronald. Tsak lakuman nakisinsin narak kun kwa na.
Kasto'y lagayam taramidan na kanyak. Pinangnamnaman akmanan iti awan. Naimbag man ta nakaawid ka, Christine. Uwan manang, adda kadwak. Ni Fredo. May mga oras mo daw na. Kastamat tata. Naimbag ta nakapasyar kayo dito inano mo, abalay mi. May bag nga ron, tayin kuyog naktikamsat mo nagawid ito. Ma'am-amu kayo matlagan. Christine, anya ti kayat asawan na ito eh. Nobyok ni Fredo manang. Kat iso timang papaadal kanyak. Anya? Awan asawa day di at tata, Fredo. Awan, nabayagan anabalo. Anya? No kasta. Saan apod no ngagtrab-trabaho kabayat ti panagadal mo? Saan manang? Sorry no nagulbudakan ka. Ngam, nabayagan nga agdandan na kami kan ni Fredo. Christine, bumangon ka. Aglaladuta ka bumangon, Fredo. Ha? Abay ngay. Tsak nga rudam mo. Maditipagbagik. Kan maulawak. Asos, tinasayahat. Ipankalaangan iti hospital. Masikog ka matgayam, Christine. Wan nga rod. Ha? Apay? Saan ka naragsak, Fredo? At danton anak mo kanyak? Ibagam tagpaiso kanyak. Asino tinakaalam iti sikog mo? Sika asino pa'y kuma? Nabayagan na nagsina kayo iti Daya, Ronald. Ngam apay ang nagsikog ka. Adda ka di lalakim. Awan lalaki. Apay nga ron ang nagsikog ka. Apay akasta ti saludsod mo. Natural nga agsikugak tadda ka partner ko. Sika ti ama ti sikog ko. Ulbud! Kasano nang pasamak tigas na? Kasaan ka makaputo? Anya? Iso asan kami anandaan iti alakit itay di asawa. Kaupat a doktor tinangibaga asa anak ang makaputot. Ay, Anya. Nagbunga nga ta tinaudi apan nakailawan mi kan ni Ronald. Apay lagi ta kawus ko, Fredo. Apay nga inruar mo. Aging pakikan, kat pumanokan. Inaramid ko amin na nakabalak. Tapnumayat na klaan. Ngam talaga siguro nga awan pa na kaikarikan ka. Aklo naglangan tigasat ko ken ka. Di na kumamat papanawan. Kasano kami ni tisikog ko. Sana siya ti pagproblema. Jay ama ti anak mo ta sitgam. No sino man day tao. Pangasim. Tadi mo ipilit na nagtahod kanyak na ita. Taurayan niya't mapaspasamak. Di kang tumaipayan ita anak. Fredo. Isong agawid kalangan. Tanuag tali na ed kan iti balay. Sigurado agtuloy iti palang rugrukit mo iti ulo. Agawid akman na ni Jello Garmi. Kat panagkunak. Awan siguro ti tsansa ama ituloy ko ti panagadal ko. Ngamin, adanton anak ko apang ibukbuka kiti atensyon ko. Anyan, ti kastoy ang nagmampanagak. Sa bagay, diyak mapabasol ni Fredo na talaga ang naupayan kanyak. Ngamin, basol ko. Diyak mat kayat nga ipabasol amin kan ni Ronald ti amin. Tanagilimad akmat lakan ko na ide. Inlimad ko ti may papan kada kami kan ni Fredo. Apay nga itala ama konsensya ak. Naladawan ti amin.
Awan maaramidam no talaga adin na kan kayat. Basol mo matlaang, Christine. Nailaw anak ka nakisinarak manan ka ni Ronald idi manang. Jak ni namna mga agbunga tinaudi apan nakailawan mi. Kat, naawagan mo ni Ronald. Jak kun makontak ti cellphone na. Ay, anya ngay. Ano sa mga rod at ikasta nagpanagam? Agsiko ka kabalasang manang. Agsabda nga kun iti panagadal ko. Kapilitan akasta, Christine. Sinayang mo tinapintas nga oportunidad mo. Iso nga ganos ka. Taripatwam ta si kog mo. Tainton makaanak ka. Sumapol kanto iti pagtrabahoam. Tapno adda igatang mo iti kasapulan to ti anak mo. Agbababawi ak kadagiti nararamid ko iti kalabas. Manang. Nagbali na kasukir kan ni mama. Kat gapo iti pride ko. Nagdarasudusak iti pangadeng ko. Kat awan tinapinta sa nagtungtong paalan dagiti desisyon ko. Agbababawi ak, manang. Ala, adapay gundaway mo amang ilintag iti bidot mo. Iso adi ka mapukawan iti namnamang. Mga barwanan ka, kat mangrugi ka manan ading ko. Biyag. Di tao. Anya ka mo Abner. Simple la ti paparamid ko ken ka. Ngam di mo pa imot maaramid ang nasayaat. Pasensya kayo na nang. Nadagsan mat kami ti kayo ng pabagkat yo. Isong batik ti dadumay ti dalan ha. Ay na, agpampanunot ka wano saan. Apay, umanay ayaday ta nga pagsungrod tayo ti makalawas. Sublyak to na madamdaman na nang. Agin na naaklabit. Mapan kaitan. Diyak kaya ta makitkita nga agtugtugaw ka lang dita. Saan tayo pa yan amigat? No saan mo may sangput dagi di akayo dito'y balay? Awan ti mangmangan. Kanayon na napudot ti ulo yo kanyak. Dita, sumungbat pa'y laang. Mapan mo alaan mo no saan. Sige, mapana ko na nang. Abner apok, salino ti papanam. Iti kabakiran lolo. Mapan ko alam ti kayo ng batik. Ninanang mungay. Ada iji balay lolo. Apay, di nakakadwaan aya. Okay lang lolo. Kabalakmat nga urewan kadwak. Inungtan nakakadimanan ti inam. Uwan lolo. Ng basol kumot ngamin. Talaga akit de nga awan manaknakam ti inam. Basit laabanag. Ungtan nakan adagaws. Nila maasyan kin ka kit nagsingput ka. Naggagat ka pa apaw. Apay matakasta ka aya Josefa anak kaw. Anyaman ti basol kun aya tatang. Di ka maasyan iti anak mo. Ure no pinanawan na kayo ti aman ni Abner. Padagkilimlat ta kumaan na saya at ti anak yo. Laglagi pa, awan basol ni Abner ken ka. Kunakun kat, day tamanan ti bagayo. Sana nasaya at ti araramidem. Kanayon mo nga ungtan ken bugkawan ti anak mo. Narigat ti mang disiplina iti ubing ita panahon tatang. Ore awan dagas nga aramidem na ungtam latabay. Kasta ka na iti mang disiplina. Ay, bayandak man tatang tamok ter aramidak. Didak isuro at danakam ko. Rhea, anak ko, kita man umanayken ka to'y bestida ginatang ko. Wow! Magustuwak ti design na ananang. Ala, isuot mo man, takitaek no umanay motlaan ken ka, anak ko. Sigurado nga umanay kanyak daytoy. Garterize mat. Agyaman nakatagimatang kayo iti bistidak. Anda usarak no makimisa tayo. Siyempre, taada mo ginatang ko para kanyak, anak ko. Ni, kapadpada na matlaang. When taterno nga ro ti ginatang ko.
Tiko nati aglaklako, kat for mother and daughter ka, no? Ay, sigurado nga umapal dagiti gagayam ko. Anya? Nagasat unay ti anak mo, Belinda. Ne, apay kasta tinaibagayo, tatang. Naggapuak nga men itayan ni manang mo a Josefa. Kadyak magustuhan ti trato na kan ni Abner nga anak na. Ung-ungtan kan bugbugkawan na. Masyanak unay a makakitkita kan ni Abner itikas jaya kasasaan na. Ay, day tamot ti Jack kayat ka ni Manang Josefa, tatang. Di na ammo ti makorek. Binagaakmot lang idi na minsan. Tauray ti sangwanan ti adwa tao. Ungtan na ni Abner. Uray lang na ibabain ti anak na itikas jay nga aramiden na. Ay nga, anya nga tano, pagadalim laangan ni Abner. Ang mayat nga tamot ni Manang Josefa, tatang. Itaan niya aga po adi na kayat. Kat di namat la maasikasaw. Ay ko kasari tayo pa'y nga umunaan, tatang. Ang mga no ibagan ng agpakalaingak manen. No mayat, o di siya kung timang paadal iti ka anak ka. Uray aglaklako lang iti kumpurmi at iti trabaho. Kabailak mo't siguro apagadalan, tatang. Naimbag man ta nakapasyar kayo, lolo. Kumusta kan Rhea, apo? Nasaya at lata, lolo. Da kayo ngay. Nasaya at aklata. Okay, kumusta mo tayo ti panagadal mo? Siyak titap po na jay school me. Ay, talaga analaing ka, Rhea. Saya atem lata at no maragsakan ni nanang mo. Win lolo. Kasta ti kanayon nga iba kanina ng kanyak. Say-saya atek kano ti panagadal ko. Ta isulaeng ti may patawid na kanyak. Sa dino ti papanamsi ka, Abner. Mapanak makipurdiyan anang. Kit-kita man agado ti maramid iti garden. Agenrola ko ninto no maya pa nagsisarag. Sayang ti makatawan. Asino, tinangibagakin ka nga ituloy mo ti panagadal mo? Kaya't kumatiagadal iti sentro na nang. Anya ti maganap mo iti dayta adal-adal. No tulungan nak nga garden, di mayat. Makatulong ka pa'y kanyak. Di kayo madanagan. Sana ka dumawat iti kwarta kada kayo. Di nakpagpungtutin, Abner. Palubusan na ko mga agadal na nang. Di mo ipilit ti kayat mo. Ijay garden ti papanam, taagsibog ka iti mula. Mata kay gayam, lolo. Imayak na sibugak ko man iti mulak anateng. Ayan ni nanang mau. O tayo di balay, lolo. Kahit apay nga raw nakastraka. Kaya't ko kumati makipurdiya tapno agdapag-enroll ko. Kan allowance ko no mangrugi ti pasukan. Ngam di nakpalubusan ni nanang. Mala. Bayab ta kasaritak to ni nanang mau. Nakitak ni Abner nga agsangsangit kabayatan ti panagsibog na di na minsan. Ay natatang, agdram-drama laeng day tatay nung tak. Ipilit ng tumot ti kayat na. Apay mo takasta, Josefa. Di ka kumamot agbalin na naulpit iti anak mo ah. Apay aya tatang, anya man ang timpul-pulong day tang Abner kada kayo? Amok ti ugalim. Kita ni Belinda nga adik mo. Dasaya at ti panang padakkel na kanireya nga anak na. Ure mamirmiraot da. Sweet latta iti anak na. Pulo sadyak nangagabi ng kawan na ti anak na. Ikumpara nakman nga minon ni ti kabsat ko tatang. Di yulaan mo, natangken ti ulo ni Abner. Si kamot lang ti makagapo no apayakas dyan ni Abner ita. Kasanaw kat bugkaw ken ungat akanayaw ti manggagnaken ka. Kaya't kulaeng nga disiplinaan ti anak ko tatang. No daduma, uri awan aramidin na adakes, tamlat tamay. Apay, di ka kadimaasyan iti anak mo. No di mo kabaala na pagadalan, jay kabsat mo timang paadal ken kuara. Umay ka man, Tipok ko na nang. Apay ka di, anyat basol ko. Anya timpul-pulong mo kinilolom, ah?
Imbaga klang matipod no. Imbaga ka di nakpalubusan na makipurdiya. Di nakululbudan si ka. Pudno ti bagbagak nanang. Apay nga roda kasi ti panagsasaon ni lolom kanya kitay. Ang adakan ka, no kayat mo ti mapanitayan ni Auntie Mabilinda, di mapang ka. Ngam di kan agsubsubli dito balay. Kaya't ko ti makaadal nanang. Para matlang ka na tayo. Tapno saan tayo itong ngagrigat. Inton makaadalak ton. Kaya't kayo tulungan. Agtagtagainip ka manan, Abner. No kayat mo ti makatulong, agtrabaho ka ijay garden. Basta kaya't ko ti agiskwila nanang. Ay, makamu kay tibiyag mo. Manipod ita, awanan ti bibiyang kuken ka. Kumusta kan, Abner kaanakan? Nasayat mo't Auntie Belinda. Sigurado ka kade, akayat mo ti agnaed dito'y balay mi. Simple laeng ti panagbiag mi dito'y kaanakan. Okay lang, Auntie. Kaya't ko mati makaadal. Nasaya at mo't no kasta. Tapno saan tayo nga agpapada nga awan adal na. Uray ni Rhea kasinsin mo, disidido mo't dayjay nga agadal. Alala, aginanaka pa'y nga rod taagluto ak iti pangrabyan tayo kaanakan. Rhea anak, agkuyog kayon iti kasinsin mo nga aginroll wen? No kasta, dituyen nga agadal ni Manong Abner, nanang. Wen, tapno asideg iti pagadalan. O sige, agidan kami to nga agenroll. Ket kalpasan ti panaginroll yo, sa tay to gumatang iti aramaten yo iti pagadalan. Diyak pa'y nga minaala ti tangdan ko kat. Nitatang mumut, awan mut na ipawit na. Okay laang nanang, saan kami mat nga agap apura? Agyaman nak unay ta maawatan nak anak ko. Alala, ayabamon ti kasinsin mo. Tamangan tayo. Sigurado mabisinan dayjay. Wen nanang. Ato para ken ka, Abner. Kanya dahi Auntie. Pantalon kan t-shirt mo. Ay, pasensya kan Ginatang ko laang daytay ti ukay-ukay. Takayat ko ti makaado. Okay lang, Auntie. Tinapatag, ada may suot ko iti pagadalan. Ay kakita ano kayat mo mutlaang? Tano saan? Isukat ko iti kumarek. Mabalinan na ito, Auntie. Kat agyaman ako na eh. Sige. Mutoy nga roden, ta ibabad ko. Nasken ang malabaan ang nasaya at dagita. Naggasat ka unay kaninanang mo, Rhea. Ha? Apay matakas ta tinakunam. Una, tanasingpat ni nanang mukin ka. Agtalubulan kung dito ayan nyo, ngam jakpay nanggag ninong tanna ka. Kasta talaga ni nanang kasinsin. No kasta siguro mat ni nanang ko. Naragsak kami kumaita. Apay, saan ka di asweet ni nanang mukan ka? Kanahin nga agungat. No daduma, kaslay birbirok na ti pangungtan na kanyak. Anya? Amam kasinsin. Kasla ni Auntie Belinda ti inak. Namin nagsingpat kanyak. May gatangan nak iti kawus ko nga oray ukay-ukay lang. Ni nanang pulos. Kasjay at talaga ni nanang ko, Abner. Nasingpot at talaga. Isa naggasat ka kaninanang mo, Rhea. Ala, saan na balin? Addakan dito'y balay. Saan kan amakang itibog kaw? Makatawanan tinapalabas, Josepa, anak ko. Talaga kaday nga awan planom amang sarungkar iti anak mo nga agad adal iti sentraw. Ay, awan oras ko, tatang. Sipod nagnaed ni Abner iti ayan ti kabsat mo. Di mo pa sinarungkaran. Oray sagpaminsan la kumano isaw. Ay, natatang, desisyon na dayta. Anya kumapay ti maramidak ngay. Nga ato ti pride mo, anak ko. Siyak paikit din tinangato ti pride na itatatang. Laglagi pam asikat ti ina. Dila mabalay na asikat ti agad just para kanya Abner nga anak mo. Ay, natatang, ni may kayo para lang iti dayta abanag, pang-aasiyo ta pumanaw kayon. Ngala,
Adaken ka, no orayem nga umadayo tirik na ti anak mo ken ka, Josefa. Ay, tatang, naimbag man ta nakapasyar kayo. Ay, wain tao may kayo mo't iliwan Ayan dagiti apukok nga Nga dadapay la iti pagadalan Kumusta matan niya Abner, iti puder mo, anak ko. Nasaya at tatang. Awan ti makunak ken kuana tanagaget. Sana masapol nga ibabaon. Awan ka day, ti nadakdakamat na ken ka, no kailiw na ti inana. Adda dagiti gundaway, amanggag ko apagsarsaritaan da iti kasinsin na ti maipapan iti dayta abanag tatang. Kailiw na kanon ti inana. So pinadas ko nga inawagan ni Manang Josefa. Di na mo sungsungbatan ti awag ko. Nakasaritak ni Manang Mao, sakbay ngay mayak dito. Talaga di na kaya tasarungkaran ti anak na. Una yan ni Manang. Makatawanan ni Abner dito'y balay. Ang uray na minsan, di na pa'y sinarungkaran mo't. Tsak ambo ko ni Manang Mao, anak. Sabali ti ugali na. Sa pala kumata, awan to ti pagbabawyan na iti kasi nga aramidin na. Nanang, adda project mi. Naitutilistaan dagiti gatangan mi, Sige. Sika ngay Abner, amangan no addamot ti ipagatang mo. Awan pa yan ti. Sigurado ka kade. No ada ka sa pulam, di ka agbabain amang ibaga kanya, kwan. Waran ti. Kat agyaman ako na iti sakripisyo yu kanya. Uray ka anakandak lang. Ala, okay lang kanya. Naipakita mo't a-deserving ka. Sa isaya atom ti panagadal mo kaanakan. Tauray kas dyan ni nanang mo, lalaingam latta. Adda kami kada lolo ken uncle mo amang suporta ken ka. Tapno maragpat mo dagiti arapaap mo. Kalpasan tiin nam atawan. Aggraduar ka matlaangan kasinsin. Congrats manan. Addamot laangan ti engineer iti pamilya tayo. Wan may pasak ti board exam ko, Rhea kasinsin. Si kapay mo't. Kabaalam day ta. Sapay la kuma Tapno makasubali takmat kadagiti tulong ti pamilyam kanyak. Saan mo't ngagdaw-dawat dananang kantatang iti kasukat dagita atulong. Kan may sa, kaanakan da ka. Iso arumbang la atulungan da ka, kasinsin. Ore kaskasano. Nariknak ti panangipatag ti maysa nga ina, babaan ka ni Auntie Belinda. Kurang nalangan kat nanang matan ti awag mo kan kuanaan niya. Wan nga rod kasinsin. Mano atawanan tinapalabas ngam di mo pa'y sinarsarungkaran ni nanang mo, Abner. Jakon kaya tamangyag ti may papanken kuana, Auntie Belinda. Ala, apay ngay akas tati ibagbagam kaanakan. Itanyaga po. Awan mo't patag ko iti inak. Ay, di ka agsawi ti kasta, kaanakan. Pudno mo tanti. Talagang awan bibiyang na kanyak. Amom kaanakan, makamiris tumot siguro ni nanang mo. Saan kun anam naman na mapasamak pa na tanti. Basta da kayon to ti mangimartsa kanyak. Ala, saan mabalin kaanakan? Ang mga noan niya pa'y ti maibaga ni nanang mo kanyak. Anya ko ma, kat da kayo matinang paadal kanyak. Karagiti panawa na kasapulak ti atensyon na. Da kayo titimakder nga inak, ante. Josefa, anak ko. Graduation ni Abner inton bigat. Amo kon tatang, nag-text ni Belinda kanyak. Agkuyog tanto amapan, Saanon tatang? Sa anak ng interesado amapan. At niya kakaday. Mano natawon tinaglabas, gamkasta kalata. Talaga kaday nga awan bibiyang mo iti anak mo. Awan tupay kunana sa rungkaran nak. No kasta urayam asarungkaran na kanya Abner. Si kakit di ko mga inaati mang sarungkar kinkwana. Apay asyak ngay? Isua, ta isu ti anak. Abner na po,
Pasensyakan. Sana nakaumay ni nanang mo. Okay lang, Lolo. Adamat ni Auntie Melinda. Umay man wano saan. Awan na sakit na bakrang ko. Saan ka mapabasol no kasta ti marikrik nam iti inam ita, Apok? Di ka kumaagi mula iti sakit tinakam iti inam, wan. Saan tayo man napagsaritaan ti may papaniti dahi ta apanak, Lolo? Kaya't ko ma-enjoy ti graduation ko. Apok. Sikan, timangi marcha iti apo ko yo, tatang. Nay, apayasyak nga Belinda. Tada kayong mo't dito'y tatang. Sapay simple lang ti kawaskaw. Okay lang, day tatang. Sana balik tayo engineer mo ti marcha yung apo ko yaw. Oh. Ay na. Kaya't nakaya amang imartsakin ka, Abner Apok. Ay, wala, Lolo. Pakaragsakak na ita. Anya nga rodon ti planom ita, Abner ka anakan. Nakagraduar ka met. Naipasampayan ti board exam mo. Anda nakita ka hiring, Auntie. Padasak ti ag-apply. No mapagasataan ak, makatulong akto ka na kayo. Kan planok mo't lang ti agabang. Di kay madanagan. Kanayunag to timang pasyar ka na kayo. Asidag lang matipagabangak no bilang laeng. Di nakampampanunutan ka anakan. Napigsa kami pa yung agtrabaho ka ni uncle mo. No saan nagapo ka na kayo? Saan ka makapagturpos, Auntie? Iso nga itata nakapagturpos akon. Panawan maten tapno subalitak ti kinaimbagyo kanyak. Kat, ninanang mo ngay. No kasapulan na titulong. Iso ti umay dito, Auntie. Anya ti kayat na. Siyak ti mga ayaw ken kuana. Kaanakan, inamlat taday jay. Pangaasim, tadi mo gurguraan ni nanang mo. Wan, kanayon kumot nga ibagaday taken ka, kaanakan. Pasensya kayo, Auntie. Nay, apaw, nagadwa groceries dagita, Abner ka anakan. Naala ko ti sweldo, Auntie. Wan gaya, enrollment man ni kasinsin Rhea inton umay alawas. Siya kung timang bayad iti matrikula na, Auntie. Ay nakaanakan, saan ang masapol nga aramidom ti kasta? Pangaasiyo ko, ma. Palubusan dak amang subalit ka dagiti sakripisyo yo kanyak. Ala, palubusan ka ang pangaasim. Tabi si taumot ni nanang mo. Busy ak iti trabaho, Auntie. No kayat na, iso ti mapan iti pagababangak. Kumusta kayo mo ten, Lolo? Di mo matimbak pa ka mo nga umay kagayam, Abner Apok. Kaya't kayo asorpresaan, Lolo. Aywan, at naginatang ko ang groceries para ka na kayo. Ay na, naibos sa ti kwartamon, Apok. Saan, Lolo? Natalgad ti trabaho kita. Kan dakkel mo't basit ti sweldok. Ay ket, agyaman ak nga ron, Apok. Ne, ladawan ko matin display yo iti asi nagtiri daw yo. Tano, ada bisitak. Makita na nga daapok nga inhinyera. Umayak man, tatang. Nay, Jose pa anak ka. Samar ka. Agyaman na, tatang. Papayakan la at ti panagkutong mo. Diyak nga rod ammo, tatang. Tawan mo't appetite kon amang mangan. Kun nalaka akon ang mabambanog. Adya, apay ngay. Ikit agpadoktor ka. Wunto, no adanto kwarta, tatang. Ne, adamot gayam naka-display aladawan nyo kini Abner dito'y balayo, tatang. Wine, nabayagan na ita. Italaangan adlaw mo. Damag ko nga may kano dito'y ayan nyo. Ay, wine, nangitulo diti groceries. Imbagak mo ita mapanakasarong karan ang agdardaras ka nung amain. Di pa'y simarong karmat ijay balay. Di nakmat pagan anon nga inana.
Awan sa amutan ti patag ko iti anak ko, tatang. Dayta ti ibagbagak idikan ka anak ko. Idin ni Abner ti agkasapulan iti pamatag mo nga ina. Impaidam mo. Sa ita, sika ti agsapol iti pamatag ti maysa nga anak. Tatang, No impariknam kumaken kwa na ti panangipatag ti maysa nga ina. Sika kuma, ti aday ti posisyon ni Belinda nga ading mo ita. Ngamen, ni Belinda kabsat mo ti ayan tirik na na. Taiso ti nakariknaan ay ti pamatag. So di mo mababalaw jay anak mo. No napatpatag ken kwa na ni auntie na ngam sika nga inana. mayat tuwin displem aladawan yu iti salas yu ading. Abom ka day, manang. Ay na, maragsakan unay ni Abner. Tunggal makikita natin, nakadisplay aladawan na iti salas mi. Ay, no kaya mo alaam ti may sa aladawan ni Abner. Tapno i-display mo, ije balayong. Saanan ading ko. Kinapudno na. Masaksakitanak itar aramidan ni Abner. Ha? Anit kahit mo asawan, manang. Sarsarungkaran na gayam ni tatang. Ngam di pa'y umaymot ije balay. Apay ngay akas jay. Anak kumot ni Abner. Ngam apay ngay akas laadayo tirik na kanyak. Manang usipa, di mo mababalaw ni Abner. Tadakkel tinagkurangam ken kuana, manang. Isuti may sa ama kagapo, no apay nga adayo tirik na ken kaita. Ijak ambo ti aramidag ading ko. No kasano amasol nitak tinagkurangak ken kuana. Ananusam nga ay aywan manang. Aramidem ti amin akabailam. Ta saan basta-basta tinagdalanan ni Abner. Isu nga ipariknam ti panagbabawim kadagiti nagkurangam ken kuana, manang. Nanang! Auntie Josepa! Agpakada akon. Adaramidan mi a project kita. Ala anak ko. Agan-anad ka Anya ti kayat maapasarabo, nanang. Saan mo't amasapol nga igatangan na kanak ko? Basta da pasarabok kada kayo. O sige, mapanakon. Bye! Naglailo ti anak mo ken kaading. Kasta talaga, manang. No mayat ti panang padakkel tayo iti anak tayo. Ha? Isu nga iparik na tayo ti pamateg kadagiti anak tayo, manang. Tanoan niya ti imula tayo kadakwada. Isumutlaeng ti apiton tayo no dumadakkel da. Pagbababauyak tinararamid ko iti kalabos ading. Ngaman yan. Naladaw san ti amin. Saan pa'y, manang? At dapay gundaway mo amang iparik na iti pamateg mo iti anak mo. Nasingpot ni Abner? Iswapatsya. Mapakawan na kadayjay. Mabainak ko mga masidagkan ka anak ko. Tamok nga do tinagbasulak ken nagkurangak ken ka. Ngam kayat ko tagkid daw iti pamakawan ken ka anak ko. Kailiw ka nga minen. Kayat ka nga arakupan. Kayat ko nga iparik na ti pamatag ti maysa nga inaken ka. Amok analadawon ti amin anak. Ngamikan na kumapay iti gundaway ko. Amang iparik na iti pamatag ko kan ka. Pagkawanan na no sika tinang ipapasak iti sakit tinakam ko iti amam. Gapo iti panang panaw na kadatay di. Pagpapapawyak launay dagijay. Sulnita tinagkurangak kan ka anak ko. Ala, husto nanang. Di kayo nagsangit. Kinapudlo na kayat ko nga isidir amin nagiti kinaulpit yung kanya kiti. Ngam awan maganap ko no aramidak ti kasta. Aminado ak.
nagsakit tinakam ko kada kayo idi. Ngam idi day ta. Tabayat ti panagmature ko. Naamiris ko asa na rumbang nga agimula ak iti sakit tinakam kada kayo nga inak. Pagkawan ng takmat, no nakipin na tangkanak kada kayo. Da kayo lang tinapuutak ang naganak ko. Isapatpatgan kayo unay, nanang. Ay ayik lang tibagik. Gaputan adlaw ko, ngawan patag ko kada kayo iti. Ngamit ha, naragsaka kon. Ngamin, kamaw dyanan na. Nangig kumatlangan day ta kada kayo. Nga ipatpatigdak gayam nga anak yun, anang. Anak ko, patpatgan ka unay. Patpatgan kayo, mat, nanang ko.